U ove kasne jesenje dane setio sam se letošnjeg susreta sa valjevskim slikarom Slobodanom Jeftićem Pulikom koji živi u Francuskoj. Tada mi je rekao da je uradio crtež jednog od brojnih pešačkih mostova koji su bili ovde na Kolubari, a ovaj je trebao da bude postavljen ovoga leta malo uzvodno od ovog mermernog mosta. Tada sam mu rekao da Božin Janevski je o tome pisao, to je naš književnik i publicista, i taj svoj istraživački rad nazvao je Valjevo iza 7 gora. Ma koliko da smo ubeđeni da poznajemo svoj grad i njegovu istoriju, ako se pozabavimo nekim izvorima koje do sad nismo koristili, lako ćemo se ubediti da u stvari ne znamo tako mnogo, da čak znamo veoma malo, kao da je Valjevo iza 7 gora i za 7 mora. Most ove godine nije urađen, a trebao je da bude baš na ovom mestu. Rečeno mi je tada da su vlasnici susednih parcela jednostavno zauzeli javne površine koje su povezivale ove dve obale, i prema Tešnjaru i prema Knez Miloševoj ulici. Priču Valjevo iza 7 gora počinjemo od jedne od najstarijih istorijskih tačaka. To je park Jadar. I to zato što je zabeležena tvrđava negde krajem 17. početkom 18. veka. Turska tvrđava je u pitanju. I to je tvrđava koju su gradili Italijani, italijanski majstori. Ona se nalazi na vinjeti i karakteristična je po tome što je Kolubara bila navedena u opkope vodene, i to zajedno sa potokom Ilidža, koji je prema staroj karti opasivao park Jadar otprilike ulicom Majora Ilića. I negde se ulivala Ilidža tu oko mosta kod Jadra. Ta tvrđava je nestala najverovatnije početkom drugog Austro-Turskog rata i više nikad nije obnovljena. Od tada, na starim kartama koje prate situacije iz perioda u period, ovde više nije obnovljeno, ništa tako. Po mome mišljenju, potok Ilidža je veoma zanimljiv iz tog razloga što je on napajao ovaj deo starog Valjeva i mislim da je on svakako bio u vezi sa onim turskim šedrovanima, bogatim, koje pominju putopisci, naročito Evlij Čelebija. Jer su se oni morali snabdevati čistom izvorskom vodom, a to je upravo Ilidža bila, pre nego što je kaptirana u prvi gradski vodovod. Ovde je park Jadar i potok Ilidža, vidite, upisan je ovde. Samo je ova karta ima obrnutu projekciju od savremenih karata. Naopačke stoji. Tako su ono vreme pravili te karte. Ono što je drugo karakteristično, od tog perioda pa dalje, sudeći prema tim prostarim dokumentima, centar Valjeva, jezgra njegova, kao da se pomerala nizvodno. A imam utisak da se i dan danas pomera. Šta treba još vidjeti? Ima ukupno 12 mahala. Podeljene su između sebe što rekama, što glavnim putevima. Ljubostinja, evo i ona. Pogledajte, severno od Ljubostinje nema nikakvih naselja. Evo, idući sad ovim krivudavim uličicama u unutrašnjem prostoru Tešnjara,
izvan glavne ulice Birčajnove. Vide se ubedljivi tragovi Turskog Valjeva. Levo i desno prolazi koji izlaze prema Kolubari, a od ozgo silaze sa brda. I to četvorostruki trag takav. I naravno ova ulica koja je trag stare ulice koja je povezivala. Ovo ostalo su sve krivi sokaci u kojima se gasi promaja, vetar, zbog trenja. A to je izgled njima bilo veoma važno. I vidite da se ovdje nalaze mahale. Dve turske mahale. To je karta iz 1789. godine, znači uoči trećeg Austro-Turskog rata. Dve mahale. Ovo je Bajr ili Cigan Mala, kako su je popularno zvali, a ovo je Gradac, uglavnom Gradac ili padina sa brda Vrana. Ovo je izvedeni dokument, ali na bazi satelitskog snimka. On predstavlja prosecanja, naknadna prosecanja posle srpskih ustanaka uništenja velikog dela Valjeva u požaru i u ratnim igrama, u ustancima. Poznata je ta stvar da je 1836. godine knjaz Miloš naredio da se dao nalog da se izvrše proboj ulica, da se rekonstruišu neki prostori i tako dalje. Obale su bile povezane s obe strane uskim mostovima, pešačkim, i to je bio sve u stvari jedan organizam. Od svih tih starih mostova ostao je na svom mestu samo današnji mermerni most, nekada drveni most. On jedini je sačuvan na svom mestu, ali nije u onom vidu u kome treba. On je u stvari također jedna kolizija sa orijentalnim ambijentom u kome stoji. On je modern jako i ne pripada tu. Ali šta se dogodilo sa mentalitetom ljudi koji su sišli sa planina, ne svikli da poštuju vodu koja ima suviše, izgleda, ili su je oni imali suviše. Probijene su nove ulice i oni su okrenuli svoje poslovne objekte prema tim ulicama. Birčanovoj, kneza Miloša. A reci su okrenuli leđa i tamo se pojavljuju sporedne zgrade, svinjci, kokošinjci i zapuštene obale, bacanje đubreta. Vodenice. Mnogi od njih prepoznajemo. Pogledajte, u krivini ovo je ispod pećine. Jaz sa vodenicom, potočarom. To nije ništa drugo nego otprilike Ilovačića vodenica. Ili neka vodenica koja je bila malo iznad nje gde je danas 15. septembar. Pogledajte ovu vodenicu na Gracu sa jazom sa ove unutrašnje strane. Upravo smo taj jaz ugasili. Na mjestu gdje je Unkovića vodenica bila do skora, tu je bila turska vodenica. Pogledajte ovu vodenicu opet po Točaru. Preko puta jaza koji se ulivao od Unkovića vodenice, pored ove ade koja više ne postoji naravno, tu je bila neka brana, odvajao se jaz i vodi dole u Kolubaru. Ovdje je jedna vodenica ucrtana, mi je znamo kao Ćatinu vodenicu. Na samoj reci, bez ikakvog jaza, stoji još jedna vodenica. Ako nema jaz, a stoji na reci, ona mora biti na plovilima. To je onaj moravski tip vodenice. Ova tačka odgovara Domu kulture, odnosno platovu ispred Doma kulture i obali Kolubare na tom mjestu.